Jakwa brande busumi wa no mabru ngu ahwa. Hey kache. Jakwa bno se kwase akwabna. Hey ba. Yes sami jemfi. And over the weekends ni na ye na chese nipa ba ko amanfo ebo ne supplement eni bume ne atemdidie ne dia na chese eye Ajakwabena eba ne nsem obeka ye ene ne kom obedi ye ewo eye UTV na chese papa yi na no akwakoyi nika amanfo etwa bono na ende odi ahenkan ene eye afia Swasniga oma be di nkomo ewo ho ene Ghana TikTokers yenim se case no omo de kwakogu nanso amanfo ye videos upon videos chese amanfo ni NT jai asase aban ye NT jai supplement ne de omobo ankasa abusia eha Western Blog Media so message send first time about this particular platform so ani demu na wa subscribe e de amaye say any update bia so e drop here on so ubenya bi atie na wa share videos so ama afoforo so e dey enya bi atie enti abusia ya ba Ajakwabena on UTV ne nkomo bedi ye abra TikTokers ekoye live ana omu chiremu a ewuo na defense minister any others ni ewu ye no senka omu kwa ankaye John Dramani Mahama oni eye Sami Jamfi na nka omu na omu enwu abusia sansem wei ena chese Ajakwabena ete ya chese ono nso ebo Ghana for supplement eho ena Ghana for so echiremu papa wei oyenya atwom adenti na abra na nado ewa aban mu ana chese ye twabo no wa ma medi nkomo wei ana wa ma meche se wo NDC ache se ene amanfo betimi atwabo abusia ende no amanfo nso asase videos upon videos amanfo san so edeba chen no what ase amanfo no NT jaya abusia abeka yensa o hase na before no yeni kan NT Ajakwabena ne nsem obeka ye wi a eye odi ahenkan ono so de cheopa de aba ono so opa Ghana for chew ewo de esiye no afia Swasniga ono so ababedi nkomo ene ada story so esanso ekanwe na ebekwa kotie ni na before no yentie Ajakwabena ewo this side emra politics intino bibi biara beko bia no political opponent abeda ne political enemy me ho nipa na oyeso social media side de mani nyina no party ko ba ban mu a yenhunu fade nya hwe yenhunu yenfane nya hwe but obi paribet enura me hu ba enane 3 days me hu ba ko bi ayesa a conference call bi o sedan yo nipa be ye 12 or more than that ena wo munya na wo mu screenshot na down na we kana and I was like no this is not Ghana. Said I wouldn't want to mention the name. Asemesi no okoye ankaye pa. Asemesi na nkaso okọ. Sa kwasi ampani na and I was asking say so nipa na obo ni din. Sa nipa na mo kasa omo na ekoye mu anka. Edie pa na mo de aye mo. Adien ya. Waku bushia ni bi. Waku ndofo bi. Wadi wawu. Wase u bibi. Ensam say no enim setiti na obi be kasa asemesi ko pa de nka we na kwa anka yo. Wo kana kokon na bi ko bi atehwe. Na so na yenya kokodro ba bonte beka yeyi yanim ama manse hu na wo kasa wo be kire bo. Wo kasa wonum da obekọ. Wo kasa wonum de befa so obekọ. De de obekọ. Tibia obekom. Wonnim ntimen ka. Yempa ifo nim so mokọ na nkomo maduwa nkomo nkom. Wonum se tibia obekom ni a. Da yebekọ. Every pot yebekọ. De yebekọ. Ene biai pot sia ede yebekọ no. Yenim bebia ye mama ka ne seneti aseye bebia yebewu yebeku yen every pot sia yebewu ene biai pot sia yebewu no yenim sanke ni mu a akabe hu bibi enu nti se wo bie wano aka bibi dia fa bibi hu a twene hu kwa kire ye se nipa na nya hu se wo ka no adane nimpan dabi dwene hu se nipa
one badani nimpan na me kura de na kai na me pen sa me de fi kwasi apani amba wono ana na me expect sem ko ka ho enti abusua ensam wei na kyese agya kwabena ebe kan ya enam so a Ghana TikTokers a kyese omo so ebo ne supermarket titru MPP youth no kyese supermarket ne de omo bo no ankasa na odi ahenkan ono so e de nsem bi e de aba betu dwan yentie ye wi a na kyese ye tie simu e wo supermarket ni mu an agya kwabena de busumi so anu mabru agu ahwa wo biem hey me can leaders you organize demonstration ewo amasama Kumasi highway so na wutimi tene edidi me mame atem didi me so matem sa me awurade me ya radio adwuma obi nkan se ma ne nhimi say da visa me start here radio adwuma from radio BL to Solid FM to P na branch na me dead so na nka on Debbie Pius de mabu ne ye no mu hweye omu hweye papa mu hweye de bade boni ben meti minu agya kwaba ne ho mmobo agya kwaba ho ye me mmobo o ya obetimi ka agya kwaba se de nim se de wa mne bo ye radi yango bo hey die betamo me agye ensam enje abuso na de ekoso ewo ho no yes afia so snega one ne crofo TikTokers omo nso asan so akan mo ho biemu a so parliament ne de omo bo agya kwabena ankasa papa we nti afi we de obeda because they were Ghana for a dinner term left and right center ne de je say amanfo bonato ho ankasa abusia ye nti de Ghana for edema eye agya kwabena kache agya kwabena osekwase akwabena hey ba yes sami jemfi ne wu ya nkeye sa wo hwe ne ha na wo be wu sami jemfi in place we are not stopping you, we are not taking back our words. Says sami jemfi ne wu ya nkeye nin kompo why you ti se champagne uti mududu uti beberebe se parachute kwase ya na wo te Ghana hefa ena na sami jemfi mo chante kumna na do maye na wen na no see nkumba we na wen I don't blame you. Father Dixon kwase bi e wo so tie kurase e hwe ne papa kokko so ano de na be 30 so na nka ti se wa how dare you network what them agibifo yaka wo jimiye wasiri animu na akwa na wu ya nkade wo ena wo to so mfa so ne se kwase jimi ena ma woni me because we can first say sami jemfi wu a eye enam kan social media nem say TV no so amotene mo nkoso nti o ma na mo ba social abuanche wo ma me we kwase ye made abuo bini ene wo abuo dwane bini no wo de me kan aso ya atra na ye wanyim abuo kwase enu na no mo to say kum na do mayen no se na ye kum despite mayen hallelujah abuo nka be kon no to mo dwan jimi fo kwasia yesesa me jemfi ne wu ya nkeye se hawa wo weti yewu ente sanso a wo bosses no bompa ye na ba ko wuni twase wate aboa de abekan asem yem wo jimi no wakwaje ndisi fosi ka dani aboa na wo dwene ahohom no kwasia ni mu se emma na titi social media because emma na dani kwasiafo TV so eje bribe de wo so mo kan mo nka wo dran made kwasia mpanyini wo de twen branesa be kasen say ena wo say una bo kwasia who made you the advisor of Ghana ana ye feeling shoboto o fui o kwa o si mebrebe kwa when your platform kasa wasi animu what credit amubi ujimi bebrebe abo wate Eja Kwamena, how many times have I mentioned your name? Eja Kwamena, how many times have I mentioned your name? And the medi fruit from the back. Yeah? I na my dream say, my Jimmy, you need Jimmy for MPP. Sana ya my dream. Ubusa question say, one more for every show me say, one muno.
Womo yomoden. Omubusuani omakuni omubusuani bi ana da bi eja ye we show mo no omumu bie ni wono mo a wobekumi mbusuani bia aha saa na wonso omu bie ni wa waku busuani bia ba je kwamna yiwasum na ba mi bra why wa pantan said ye wosun da de bena wa pantan said ye wosun da de bena yiwasum na bra wotena UTV ho mpacho Ken Oforiata ene nanado na wono so mo beka obusuani bi ana nipa boa. You didn't wish them death, but me busa say woman so bone ben na no ma ye wobusuya wobusuya. Wutimi kata wani twenkwase ntro a enim koje wo nkwase sika e wo John Dramani Mahama ho betra UTV Jimmy wo throughout the whole year. I am bia umbacho na John Dramani Mahama ema wo sika se be disa nkwase asem no na Ken Oforiata busuafo no ma ye obonya na. Hello. Na wo bekasa wo no han enti o mo mani agi se enka se nka we wo mu a. Yes, Samija mfi ye bese nka wo mu wu. Mimi tie okunye to le wu ya nka. Se o mo mu ye na emu. Ana okunye to nko wu ya kan mpe. Yes. Omo mo plane mu no. So mu na omo kokwa na mu na nya omo ehwe no bi ngura nka me fa ho. Na mo okunye to de me se, ma bi kan na se me ketrem enie. Me tro se wini. Okruje to de bia me boni bia mesi awurade nkuno ka na obetremu a emfiri sa abro kosi mfie nan na omumfiri ban e wo se onusu nye nkwanhia na uwu eje kwamna o meka mbusuani se de na do meka mbusuani na wo de Jimmy tra UTV ho etu woni si na nado ne Ken Oforiata so keke nkwasiasem National Cathedral ba wotimi nya ahode Ken nkwasiasem no eja sa tamene na nu se sai obi anya ubani a ye ntanta ni paro na wonim hello na wonim so obi nya obi busuefo meka wa ye nin kwasase wono so ana wo de wa wishi ni pandef no hwe de wo ye Ken Oforiata ene na dan kokufo no mo busua ne MPP no se ya de anka wo wishi o mo def no mu wu ya ka o munya o maso dwenyo peace of mind. It is better sa nkrofo ye so o ma wi o ma chia sem ne ye ka o mo to na ye nagana womu nim de ekosu bia woto na so nwi okọ ye ne wa ha ne ye debate e bia na tam aso okwan nyame so obefre wo mu atam na aso sei no mbefa so mbekọ ana omako ye wo mu yali wo ye hye wo ti wo mu de nya de ha dwen na mo amani abri a ya na mo Ken kwasasem se kwa yi de na so mu ni din no a wo se wo mpeso be Ken kwasasem no eye even say Kofi Ekpalu na mu na gosi so Kofi Ekpalu eye more than 2000%. Edien na asie. Edien na asi. Ai bi sida. Edien na asi. Ye wa ha. Ano bi ko bubu na do statue. Wotena ho Ken kwasiasem o UTV. Mbacho mutala na gina parliament ya o Ken kwasiasem kira achemfo. Yewra event na nado na busua. Ken kwasiasem no na nado busua. Ne ofa na wawu na o hyefom no na wabeka busua no ya na mo fi se nya atwom mo fi se mo yesi na jese munum journalism na dia yentimi ntiase wasiasa ama wo fie dia ene na o sigusoro eko obi fie dia eba wo fie dia ene ye nan kia ntum wona wo so fi Eastern region but wuti woni si na na kokofo do na busua so a it seems say won free Eastern region kra wonya kani siamai abetra say won wa yesi enkomu wo mu bi na wu ya nkepa yes ese du nketia keka men ko because on there o katre Ghana phone na katre Ghana events MPP phone na say edmadi no mbeko no omdi nipa nkwa lives me sacrifice e was kunipa or see even say e was kunipa mpo including lives grana they will do it to win power and no I think about me na me ka so on ka sa na nwa me na me ka tell say don't get so on ka sa na it is na omu wu a me na me ku mo na hello I think about e say don't get be try o station ho no o ka sa nkwasi asem no
na mo sere ya obetra wa ni a sha envelope mu dia momo na mo to a mu jimi no me na me ka so omru se dua no ha kwa yin do ho be ka kire mo se dia o mo ye na the case me ba Ghana fo ko to ba ko na wakoji otiwo akoji sika ne nkwasiasem nko a cathedral no ehun no kre ba so mu ni sika bia no wo ba bonte be ka bi da jimifo krasi ni tete kwa se de ma mini no wo ya me no be ka me be ka ho kra wo na jimi ana me fa nka ho kra e ko me fa nka ho ana wonde won kan kire na do so mu timi nya no anyum me fa nka ho na so e de komna so udi ngwa se ma wo se o tra YouTube na udi ngwa se ma me do be ka ho ye pese sa no ma we na etu otwa ye pese sa nkwase asem we na no etu otwa ebra o mo sha ase a o mo di nkwase asem a ye betra ha ye preach se ye de o mo nya ye o ya ma Vivian, God bless you, my mem Constance, God bless you, my Beatrice na atenso bia sa ma me mo ni din ye preach se wo mo nya adwuma de no mo di na mo me no Franco Fi, God bless you also ma me manu God bless you osikeni kwaje mami Alex, God bless you mami Beauty Kumsey, God bless you, mami Porina, God bless you so much. Hambi, what want to dimpacho mami from Poma, God bless you, mami minia something Tony Chum, okay. God bless you, mami. Okay, mami Lady Portia, man, God bless you, mami Miss B. So Abeland this is here. God bless muna mfancheme na me start say ijane say na me refi me mfancheme eja kom ready ngwa so me ro be ka ho me kan wa ka ho se okura ka so fa nkosho jimi no abetra say won mu aye ka say omu ka ho a enka na omungu no ede na omubusu omo ba ye busu ni bone ka man ma busu ni bone ansa wo de jimi wo de san ko tre ho mu bi no di ngwa se me se me ese du nketia owo flight mu no wu ye kampe me nipa mbese omu elupeni kumbi ana aka akre kumbi na omudi yesua de na san kwase politics we ni na ye pese stop o Ghana ye pese jai na ye street politics a ye beto ya na san kwase mo asem we na ni ho ye free hin ye beduru ba bia ye se de ye timi ka tell say play no okuje to timi trust studio ho sa mo kwase studio na wotina etimi ka tell Ghana na say play no engineer 3 ba ko na asenti na do timu a eyede ade eje komna mbajo okruje to kan asem no na oni na do busuafo problem na do busuafo ye okruje to problem aye na de ana plane no engine ba ko pa na asai na yesi 20 years and we say plane no ho sisan be ba enti say ba ko na asai ya even akwa na wo ye interview say really what are you saying? Jai sana dia say oh mini jai. Yo Mahama grant tempema oma land emergency land. Tini you Mahama atrema plane no ama fort ma oma ko land emergency land. But me almi God bless you me also. Etina na don so trem na se kokunu a na ye den. Uti sa station ho Jimifo mi wierma boro tie uti sa station ho ama kwai kwotena Accra FM say amanfo bebre nya plane crash ewu etise na nado wu a ede na asasa na ono kwa de ompese obehu na nado ewuo ne saman ne nsompo ni na ka plane bo wa entity enhye na mfuo nto na mframansan horo he akwa ne bonkwase bia eje kwamna no wada na udi nkwase me do be ka ho me say NDC officials ni na no every sabre ko wo abafu play o dey o cow enku makoma sagoso be fira ban mu simple won tie safa o jimi ko abodwa wo de wo tie safa jimi ma wo se nkofo bebre e twabo eja kwabra a o UTV papa ko sawati ko se de bi emperifo ka se mbi se so panyi wuti fie na ka se bibia amfa ho bedroom rebi na asem kro na emfa ho na besu wutri so onim mi hu video na me kopeti no eye me nwanwa kakra
na me gun say omudi watem dia na eso omudi watem because number 1 almost we NDC ni many problems so we NDC ni etinka we NDC ni no enye bone so we NDC ni o etinka MPP fo no teso na omo kase na nadu enwu se de bade na nanko mo kan na o platform na nanka wo teso no nanka wo betimi as abetina sa platform so say sa de ne nkwala na e kan omunjai edidi atema ne nkofo didi nkofo papa wo kuruma sei nanka wo betimi aka na otu omofo but wanye ni nyina wo enti eba bedru NDC penso a na wo ka kiro mo say omunja didi atem ni those things na eja emfama because MPP penso no wan kasa enti NDC penso wo ba be kasa omunte wase na asem na simple na simple awatimi ama chese do mudu atem me rekra wo ama but nke MPP penso no o kasa ya anko bia beti wase ko bia beti wase hwe didi o mudidi watam asem so anka wo kan so nka abone o ne wo kan nka abone eye den anka nkwala mpo didi mpani fatem kuruma se na ayefo but obi penso obi ye nti na obi so adrusu so a omre be yawo nti sanete na me show bibia enti mi bi so papa we pa asem we akoka jeden because there are almost bonus superment I don't think far Charlie menti ase superment na no odin atemdide na no odin we o wife bi and our gay bi a no what say you do atem say bi a che say ahwe ya wa woda kwa ontumi ndo abusia mame hu adwe nkire e comment section where na owie nsu ani de mu abomodin a subscribe e de am say the any update bi anso e ba wo nso obeye first person a obenya bi ati na wa share ama wonu abi nso anya bi ati na me de obesi ma